Hello, assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. In kamu bago tiwaw, pag-subscribe na kamu, lapayan nyo na dupon ni bell atau bagting yan supaya kamu ma-notify atau kabaitan bang aun video bago sin TMSP Vlogs. Yung topic na to doon ha ini, dahan politik Machiavelli. So without further ado, let's go. Niccolo Machiavelli lahir zaman sin Renaissance ha Europe. Bakas siya na hinang chancellor iwan diplomat ha Republic of Florence. Jari siya ini bakas na nakapag-ison atau nakapagdiliwan mga kanukuraan biya kanda King Louis sin France, Maharaja Maximilian iwan nakapagbag kay Leonardo da Vinci. Ha taon 1512 piajil siya sin House of Medici amon nagkakawasa ha Republic of Florence waktu ito. 5 wayang kataon ang pa siya nakagawa deng ha jail. Paggawa niya deng ha jail, way na siya nagpolitik. Hati niya di na siya mabaya lumamod ha pagpolitik. Salta hinang niya nagsulat siya kaagi ang buok parakala amon Book the Prince. Inloon sin Book the Prince kahalan sin pagparinta ha Republic of Florence. Nag-famous in The Prince sabab sin loon niya kahalan sin critical politics atau amon pagyanon real politics. Haway tayo Machiavelli bang kita magpolitik in moral iwan ethics di kalagyan. Hati niya bukod mahal ka in sifat mabuntol. Hapan dapat ni Machiavelli in mahal ka halom sin pagpolitik amon bang biyadiin yung kaabot mo sin vision atau iaangot mo iwan sin bang biyadiin ka secure mo sin atau kapatatug mo sin kawasa atau power mo ha politik. Inahihi Machiavelli in most important thing supaya kita di magadha sara sin kabuyanan namun patut agarunta. Hati niya di manjariin akadlu saya halom sin pagpolitik supaya in agarunta amon yaun ha alupan matata. Hati niya bang kita mabaya huminang sin biha ini supaya taray nangunin biha ini atau bang kita mabaya uminang sin bihatu supaya tara hinangunin bihatu bang kalagyan ta bunuunin hambuk tao na supaya tarayat to hinangunin mamuno hambuk tao yato supaya maabot in iaangot iban tumutugin pagkawasa mo asalin rakyat matagi atau mabaya sin nakura amon mabuntul baing tabangon adil sumagawa ha politik dahan hi Machiavelli di ato manjariin hi-maintain in condition biyato amon magpatural na dya bilang ambuk nakura atinya ha pandapat hi Machiavelli di kita manjari humuat ha karayawan atau dayaw adat sin mga nakura politik tetap on sadya hinang nila bukod marayaw atau mangi. Aw ng book famous kata-kata papatahi Machiavelli dua parakala in suway hisangun pabaran sin pupulitik kaya lasan iwan kaya abukanin baran mo sin tao papagduraon salta bang di mahinang ang buok dua parakala ito pagpahinang kau misanda kuman long na kaya abukaan sin tao. Jari ha pandapat hi Machiavelli supaya masecure mo in kawasa mo supaya kau magtao mangi sumakawa tanto diin rakyat mabaya mag nakura ha tao mangi. Jari laung hi Machiavelli manjari kita magtao mangi salta aunhad niya bang kitaon ha sajara mataod na nakura ha politik amon mangi in kiaunan biya sin pagyanon hi Machiavelli ni biya na kan Vladimir Lenin. Hi Lenin haway pa in Soviet Union na paon iubos niya biyuno in kaluarga sin Maharaja Russia inig niya ring ha kawasa salta marayaw in pagkaradyaan niya pa rakyat Russia. Jari in kita bilang rakyat di kita manjari magbuhat ha politik sinin sila yaon marayaw ha sa panjang masa ayaw na ko magkagad sabab bang dumatungin waktu sinin sila magmangi tanto hinangon naliraing kangian o lawalam. Pagsukula pagkita sin video, if you like this video share niyo man kato ay man kamo manok pa mag-subscribe bangsaw pa ma lima biya tawag kimulang pag maapan mayan. Stay safe. Assalamualaikum. Bye.